I le fonotaga le palemene na saunoa taitai o le ituagai e iai afiaga o tulafono taufaofia na malo mo le falatupe tutonu Samoa po le Central Bank. Ia le tulaga leo au mai nei ua tatou le amalaia le latou fautuaga ana o mai e paua le mea e agai e latou o le tutoʻatasi ina ia atoatoa o lona uiga e lē ese ai ia tulafono tatou ma tulafono o loo taʻitaʻina ai foʻi ia malo uma o le lalagi o loo vea masui o le IMF, International Monetary Fund. I tonu o le mal o i latou foʻi headquarters i Washington. O le tulaga tāua la le nalo o feaga le fonotalai. Ina penei ua le au faataunu. A le faataunu le foʻi sa matou faitau atu. O mai a le a foʻi le tualalo. Ale IMF ia petai ua le amalaia e le latou vaai mutua final tutoʻatasi o le afoʻi o le tatou falatupetu tonu a falatupetu tonu foʻi o aʻu e ana le tulafono o te malamalama lelei la ua tulafono lea na pasia e le afeiselau valfā o aʻu la sa faafeagai ma faatalanoaga ma taʻupu nei e le tulaga o le toe atinaʻe o le tatou atunuu lea la na sau ia le soasoani mai le World Bank mai le IMF ADP ma faalapototoga uma le tatou a le lalolagi ia laufioga le fonotalai paua lea o seaʻu faamatalaga na ona faamanino atu o le tulaga lea faigatā tele iā e matou ona talia le teuteuga lea ua mai e leaga e te lē le afai no tatou. Le taʻitaʻi o le ituagai tuila e pai ono Dr. Saʻilele Malia le gaoi.